Turabasuhuje turagarutse mu gice cyacu ni igice twise ubuhanuzi. Iki gice cyitwa ubuhanuzi tuzajya tugaruka ku isesengura ryimbitse ry'amakuru ahari avugwa, tujye inyuma y'amarido, tujye hagati y'imirongo, tumenye ngo ni igiki kirimo kuvugwa, ese biri buze kubyara iki, biraturuka hehe. Isesengura ryimbitse uzajya urisanga muri iki gice cyitwa ubuhanuzi. Reka rero twanzike turebe. Kugeza ubu ngubu Uburundi bukomeje kugenda buvugwa cyane, nyuma y'ifatwa rya Uvira Uburundi burimo buragaragara nka main character muri iyi gahunda y'ifatwa rya Uvira, atari uko gusa bari bafiteyo abasirikare, ahubwo ngo bitewe n'andi masezerano bafitanye na Tshisekedi cyane cyane kuri Uvira. Misiyo yarabananiye, Uvira irafatwa, abarundi benshi b'abasirikare baricwa, abandi bafatwa 2023. Ejo bundi abarundi bohereje intumwa zo kuganana na 2023 kugira ngo babe basubizwa abasirikare bafashwe mpiri. Ibyo ngibyo byaratangajwe. Abarundi ubu ngubu bari hafi y'umupaka wa Uvira, ntago bagiye kure. Ndetse hari bivugwa ko hari gahunda irimo miliyoni 750 z'amadolari igamije kongera kwisubiza Uvira mu gihe kitarenze ibyumweru bitatu. Ejo bundi abasirikare ba Kongo bakoze imyitozo yo kurashisha imbunda ziremereye kugira ngo bagaruke gufata Uvira. Uvira yabaye sereri. Uvira iri kugarukwaho muri Amerika. Uvira iri kugarukwaho i Burayi. Uvira yateranyije akanama k'umutekano ka Loni. Uvira yabaye ikibazo gikomeye. Kuri ubu ntago tugiye kureba ngo Uvira kwifatwa ryayo bifite izengaruka kuri Kongo. Ntitugiye kureba ngo bifite izengaruka ku Rwanda, bifite izengaruka kuri Tanzania cyangwa se kuri Amerika n'ibyo bihugu bindi. Oya, ubu tugiye kugaruka ku ngaruka cyangwa se ku kaga ishyano rigiye kugwirira Uburundi, ariko by'umwihariko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye Evaristo. Ntujye kure, kora subscribe, kora like, kora share, tujye twibanira hano kugira ngo turebe ubuhanuzi burimo burerekana iki. Ubuhanuzi rero burimo burerekana ibintu byinshi cyane, ari byo tugiye kugarukaho ubu ngubu. 2023 yafashe umujyi wa Uvira. Ni muri iki cyumweru nibwo inzogera yavuze ko Uvira ivuyemo 2023 ari igenzura. Declaration zarakozwe, 2023 ikora declaration ivuga ko ariyo yafashe Uvira. Ariko ifatwa rya Uvira ifashwe na 2023 ni ikibazo gikomeye cy'ingutu ku Barundi ndetse no ku nzego nyinshi z'iki gihugu. Ifatwa rya Uvira niryo rigiye kugena ahazaza h'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Munyemerere muri ibi ngibi tugiye kuganira muri ubuhanuzi bwacu, tuze kwifashisha umusesenguzi yitwa Professor Jason Stearns. Akaba Stearns ari umunyamerika wigisha politike kuri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada. Uyu nguyu niwe watangiye asesengura akaga cyangwa ishyano Uburundi bugiye guhurira nabwo cyangwa nako mu ifatwa rya Uvira. Uburundi bwari busanzwe mu by'ukuri bwarohereje ingabo zirenga 20,000 hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu bwumvikane yagiranye na leta ya Kongo niho izo ngabo zoherejwe. Tubyibuke, izo ngabo zarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kongo, zafatanyaga na FARDC na Wazalendo n'indi mitwe. Tukiri kuyoherezwa ry'iryo ngabo kugira ngo turebe aho ibi bintu biri buze kuva naho biri buze kwerekeza. Ejo bundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yabwiye RFI radio y'Abafaransa ko mbere y'ifatwa rya Uvira izo ngabo ngo zitari buhave, ngo kereka iyo leta ya Kinshasa iza kuba ariyo ibisabye hagendewe ku masezerano bagiranye. Gusa ifatwa rya Uvira ryo kuwa gatatu w'icyumweru gishize ryatumye n'ayandi mahitamo ingabo z'u Burundi zigira uretse ayo kuva muri Uvira
zigataha iwabo. Izindi zikiri mu misozi ya Minembwe zirimo ziragaba ibitero biremereye ku baturage, ariko nabyo M23 yabahaye integuza. Ku wa gatanu akomeza ku bitero by'ibisasu mu Cibitoke, Ambasaderi Zephyrin Maniratanga uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye nawe yagarutse kuri iki kibazo, nawe ari mu bagarutse kuri iki kibazo. Yabwiye ako kanama ko niba nagikozwe hari ibyago byo guhangana byeruye hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Ni mu gihe Ambasaderi wa Amerika muri Loni Michael Watts yashinje u Rwanda muri iyo nama ko rurimo kwerekeza akarere mu kwiyongera k'umutekano muke n'intambara binyuze mu gufasha no kuyobora M23. Muri make yavuze ko u Rwanda bufasha ruha M23 bwabo bw'ibikoresho bwabo bw'abasirikare ngo no kuyobora, niko bivuga, ngo birimo birakururira akarere mu ntambara kose kazahuriramo kubw'uyu mugabo. Leta y'u Rwanda yo nk'ibisanzwe yakomeje guhakana ibingibi, ivuga ko yashyize ingamba z'ubwirinzi. Ariko turebe Amerika nanone kuri wa gatandatu byamaganye ibikorwa yise iby'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, isezeranya ko hari ikigiye gukora kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Washington yubahirizwe. Ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio niwe wabitangaje, avuga ko u Rwanda ngo rurimo kwica amasezerano ya Washington, kandi ngo Amerika igomba kugira icyo ikora kugira ngo ijambo Trump yavuze muri aya masezerano ridapfa ubusa. Iyo ni background twagarukagaho. Reka tujye no ku busesenguzi bwa Professor Stines. Yavuze ko ifatwa rya Uvira riteje ingaruka ikomeye u Burundi, avuga ko bingi bizaterwa nuko barumwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba RDC muri iyi ntambara. Profeseri avuga ko abasirikare b'u Burundi barwanaga hamwe n'ingabo za leta, barwana na M23 ngo n'u Rwanda. Ati none ubu u Burundi bwakuwe ku rugamba kuko Uvira niho banyuraga mu kugera muri Kongo. Sizirumva icyo kintu. Deja we asanga u Burundi bwaramaze kuva ku rugamba, kuko niba warakoreshaga Uvira banyuzaho ibikoresho, banyuzaho abasirikare, banyuzaho iki, uyu munsi Uvira ikaba yarafashwe na M23, inzira yamaze gufungwa, ntago umurundi yakongera kunyura muri Uvira ajya mu ntambara muri Kongo. Noneho reba, niba u Burundi buzaguma mu ntambara cyangwa butazayigumamo, ni ikibazo uyu munsi wakwibaza, kubera ko bamaze gufungirwa amayira. Ariko none ubu ngubu n'umutekano w'u Burundi ushobora kuba nawo ubaye ikindi kibazo kiri ku meza. Uyu Professor Stines avuga ko ifatwa rya Uvira ariko kwagura ubutaka kwa mbere kunini cyane M23 ikoze kuva ifasha umujyi wa Bukavu, murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, muri Gashyantare uyu mwaka. Uyu nguyu ukaba wariyongereye kuri Goma yafashwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ubu ngubu ngo gufata Uvira ni ukwaguka k'ubutaka M23 yari ifite gukomeye kubayeho muri uyu mwaka. Professor Stines akavuga ko u Burundi ngo bwari bwarinjiye imbere cyane muri RDC, burenga muri Kivu y'Epfo, urumva, ngo buragenda bugera hari inyeshyamba z'abarundi, ngo nabwo ngo bavuga ko ngo bugiye kuzirwanya zari ditabara, ndetse ngo bwari bufite abasirikare muri Kivu ya ruguru. Ibyo byo byari bizwi. U Rwanda rero izo nyeshyamba ngo abarundi bagiye bakurikiye muri Kongo, ngo zari ditabara, ngo zifashwa n'u Rwanda, n'ubwo u Rwanda rubihakana. Professor Stines akavuga ko gufata umujyi wa Uvira n'ikibaya cya Ruzizi, ngo nukuvuga ngo umupaka wose wo ku butaka Kongo ihana n'u Burundi ubu ngubu urimo uragenzurwa na M23 n'u Rwanda, nikabivuga.
uyu musesenguzi akavuga ko ibicuruzwa byinshi Uburundi bwohereza muri Kongo byanyuraga muri Uvira, ndetse n'amafaranga menshi y'amadevize yo mu mahanga hamwe na zahabu byinjiraga mu Burundi byanyuraga muri Uvira. Ibikomoka kuri peteroli byageraga mu Burundi byanyuraga muri Uvira, kubera ko Uvira buriya ngo hari imbibi na Tanzania ndetse na Zambia. Bivuze iki? Bivuze ko byanze bikunze Uvira niyo yari irembo ry'u Burundi, kuko kuva Uvira ugera muri Bujumbura ni ibirometero 25 byonyine. Bivuga rero kandi Bujumbura ni umujyi w'ubucuruzi, ubu ngubu Gitega no umujyi wa politiki. Bivuga ngo connection ya Bujumbura na Uvira, connection y'u Burundi na Tanzania, connection y'u Burundi na Zambia, connection y'u Burundi na Kongo yararangiye. Connection y'u Burundi n'u Rwanda iyo ntihari. Uburundi burabaho gute? Ubu ngubu mu Bujumbura ikintu bita essence cyabaye idolari rikomeye. Niyo ngaruka ya mbere yabanje kubaho mama 23 igifata Uvira. Uburundi bwahise bufunga umupaka wo mu Gatumba, bufunga n'umupaka wa Uvira ubihuza na RDC. Ngo bavuga ko ngo birindaga ko mu kivunge cy'abantu binjiraga mu Burundi hagendamo na mama 23 cyangwa na Red Tabara, bakazajya gutata cyangwa bakazajya gukora ishyano mu gihugu cy'u Burundi. Icyo nicyo cyambere batinyaga yuko ngo kubera ko abasirikare bahunganye n'intwaro harimo na FARDC, ngo ari mama 23 yakiyoberanya nk'aba FARDC bakagenda bakajya gukora ibara i Burundi. Gufunga iyo mipaka rero byahise bigira ingaruka ya mbere. Igiciro cya essence muri Bujumbura kugira ngo ukibone ni ikibazo gikomeye. Essence kuyibona ni ikibazo, igiciro ni ikibazo. Litiro imwe n'igice yaguraga amafaranga 10,000 by'amarundi, ubiragura 35,000 by'amarundi. Ariko nabwo kugira ngo uyibone ni mahatane, ntabwo byoroshye. Icyo ni ikibazo abarundi batangiye guhura nacyo. Bari basanzwe bafite n'ikibazo cy'isukari nayo itazaga neza, bafite ikibazo cy'ibikomoka ku ifarini bitazaga neza, noneho ni essence nayo yasaga yari itazaga, ni ikibazo. Ubu noneho hiyongereho n'ikindi kibazo gikomeye cyo kuba amadevize Uburundi bwakoreshaga yose yanyuraga Uvira, amafaranga y'amahanga. Uburundi burajya ku isoko mpuzamahanga buti, kibazo gikomeye cyane kigoye. Rero ni ukuvuga ngo mu gufata Uvira mama 23 igize imbaraga cyangwa ijambo rinini cyangwa imbaraga nyinshi cyane ku butegetsi bw'u Burundi. Mama 23 igize imbaraga z'ubukungu, noneho cyane ni ukuvuga ngo irifata nka shefu mu bijyanye n'iyi imbaraga puissance économique. Ku gihugu noneho nk'u Burundi cyari gisanzwe cyugarijwe n'amakuba mu mibereho no mu bukungu. Uyu Professor Stines akavuga ko kuba rero u Rwanda rugenzura umupaka w'amajyaruguru n'umupaka w'uburengerazuba ni ishyano cyangwa nakaga ku mutekano ku butegetsi bw'u Burundi. Ariko uyu bivuga ni umunyamerika mu byibuke, kandi position ya Amerika niyo twahereyeho tuvuga. Position y'abanyamerika ku Rwanda, position y'abanyamerika kuri Kongo, position y'abanyamerika ku Barundi. Gusa nanone ngo ikibazo gihari kuba mama 23 igenzura Uvira ni ikibazo ngo gikomeye cyane ku mutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi, kuko infiltration ishobora koroha. Akavuga ko ngo mu basirikare Burundi bwohereje muri Kongo abishwe hamwe n'abakomerekeyeyo bashobora kuba babarirwa mu bihumbi. Kugeza ubu namubare w'Abarundi wigeze utangazwa bavuge ngo hishwe abangaba cyangwa hakomeretse abangaba, gusa ikizwi nuko ngo babarirwa mu bihumbi. Ibi rero kohereza abasirikare ku rugamba abaturage badasobanukiwe, abaturage batumva, bakajya kubona akabona abana babo barimo barashirirayo,
byanavuzwe yuko ngo Ndayishimiye yahabwaga 5,000 kuri buri musirikare ku kwezi, hakaba hari miliyoni 2 z'amadolari yabanje guhabwa nka avance kugira ngo yemere diri yo kohereza abasirikare bajye kurwanya M23. Ibi bintu z'impfu nuko gufatwa mpiri byateje ibibazo ku butegetsi bw'u Burundi, yaba imbere hagati yabwo n'igisirikare cyabwo, n'abajenari bakomeye n'abaturage muri rusange ntago bumva neza impamvu u Burundi buri gukora ibi byose. Nukuvuga ngo ibi rero binarenza amakuba yo mu mibereho no mu bukungu ubu ngubu yugarije igihugu cy'u Burundi. Ubu bushyamirano bw'imbere mu butegetsi muri CNDD umwuka si mwiza, hakaba noneho n'abakomanda bakomeye, abasirikare bakomeye, hazamo na kese ya Bunyoni. Nukuvuga ngo ibi ngibi nabyo ni ingorane kuri Perezida Ndayishimiye. Iyi crise sociale arayijera ate? Crise politique ari buze kuyijera ate? Bivuga rero ngo ibi bintu ugiye kureba biri buze gusa naho bigora Perezida Ndayishimiye. Uyu ngura bizi ko yanitabiriye isinywa ry'amasezerano y'u Rwanda na Kongo i Washington. Kari amasezerano yaragamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma rero yuko M23 ifashe Uvira, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana avuze ko byabaye gukubita urushyi mu maso cyangwa kwereka urutoki rwa musumba zose, ikimenyetso cy'agasuzuguro ibikorwa bya Amerika byagejeje ku masezerano y'amahoro. Nukuvuga ngo M23 yasuzuguye Amerika, irababwira iti ibyo murimo byose sha wapi. Nukuvuga ngo gusinya amasezerano ku bwa Bizimana ngo ntuyashyire mu bikorwa ngo nta gasuzuguro kuri buri wese, mbere na mbere no kuri Perezida Trump. Urumva kabihuraho na Marco Rubio, imanga leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Stevens nakavuga ko ngo Perezida Trump yakabirije isinywa ry'amasezerano yo ku itariki 12, avuga ko ubu ngo Kagame na Tshisekedi bagiye kubana neza. Atangaza ko ngo yarandi masezerano y'amahoro atumye abaho, kandi nyamara ko mu gihe bari yo basinye amasezerano y'amahoro ingabo z'u Rwanda zarimo zisatira Uvira. Ariko winika bivuga, ariko M23 niyo yari irimo gusatira Uvira. Agasanga ngo ifatwa rya Uvira ryararakaje cyane abategetsi ba Amerika, ndetse ngo mu minsi iri imbere u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano. Ubu burakari ngo bushobora gutuma u Rwanda rufatirwa ibindi bihano. Nukuvuga ngo kugeza ubu amasezerano ya Washington ari mu gihirahiro, nta kintu kiramenyekana, ku buryo buri wese yiteze ikintu abanyamerika bari buze gukora nyuma yuko batangaje ko batazemera k'amasezerano cyangwa ibyo Perezida Donald Trump yiyemeje bidashyirwa mu bikorwa. Ese u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano nkuko uyu musesenguza bivuga? Ese u Burundi umutekano wabwo uri buze kuba wifashe gute nyuma y'iki kibazo gikomeye, iyi crise y'ubukungu? Ibi bintu biri buze gutuma Ndayishimiye ubutegetsi bwe buri buze guhura n'ibibazo, ari buze kubivamo gute? Bivuga ngo byanze bikunze Ndayishimiye nawe ari ku cyokezo. Kugeza ubu abasirikare bagoteye mu misozi miremire babuze uko baza. Esho bundi ari biganiro bagiye kugerana na M23 kugira ngo ibahinzira babashe gutaha. Ariko ikibabaje nuko abo basirikare barimo barakora icyo wakwita nk'ibara, bakarasa ibisasu mu baturage ari muri Minembwe, bakarasa buhumyi, abaturage bagapfa cyangwa bikagenda bite. Ese abarundi noneho M23 ntigiye kuva kuri Kongo ikajya kurwana noneho n'abarundi, cyane cyane bari ku butaka bwa Kongo? Gusa ejo bundi Brigadier General Maheshe Byamungu Bernard yavuze ko abarundi ari abavandimwe, nta kintu bapfa, umurundi wese uzashaka gutaha azataha nta kibazo bamufiteho.
ese wowe urabyumva ute? Birerekeza hehe? Tubwire uko ubyumva n'ubu buhanuzi tukugejejeho bw'ibishobora kuza kuba mu Burundi, ubitubwire neza. Turagushimiye.